Oh, kamu yang pilih kamu yang pilih. Hindi na kayo balik ko no. Tapi gumawa sa mula. Ako dia. Medyo ano na. Oh, Sige, kikini sila na. May yapak ko. Sige, mga sila para makita sa dito. Labi lang. Team Diva. Number 23, jump shot, for good. Rebound by number 19. ano, nakapaktik ka ba? To number 7, yes. Present 2 points by number 7. Number 9, Factura. Wow. Great help. 25. Tura, lalo. Oh. Number 7. Factura. 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 Back to Diva. Marpa. Yes, 2 points. Inyo na tambakan na point system mo ni. Tambakan niyo no. Ay point system mo ni katong napili na mo gabi murag daw gyud na duwa. Number 10. Napili ka to nakapili sa mo. Oh, napili na mo. Oh, napili na mo. Bola again. To number 7. Ay, apa dia? Bila istani mo. 2 points. Tuwan ka mo. Remaining time, 4 and 47 seconds. Labay, ganyan sa. This is the ball. Mata. Labay, Second labay, move. labay. To number 23. Labay. First foul back. Report din sila. Labay, kan ego imong lagay. Number 20. Second half. Bila. This court 13 the shooter. One throw. Pa. Ano? Back to the shooter. Ano si Taro? Jersey number 19. Happy raw na usapa. And jersey number 10 out. Happy akong papa kay nagniyon si Tado nga. Bilas mo. Number 23. So number 19 to number 7. Number 7 2 points by number 7. Number 25. Number 25 to number 1. Marpa, no good. Naabo ang bola. Marpa, to the ball. Marpa, tuloy-tuloy, turn around, yes. Prevent 2 points. Marpa. Number 12, 2 points. Remaining time, 2 minutes and 60 seconds. The score, 31 against 13. Mactrayo, no good. Rebound by number 12. Number 12, tuloy-tuloy, yes. Ano may kailangan ano? Rebound by Factura. Factura, ready. Color puti, di ba? Bali mo din sa ato na. Bola, balik sa Mano lang ko nga. Billy Boy. Mano lang ko. Substitution. Agay, bayot. Number 23 out. Number 24. Kita rin siya, bango sa lood. Number 9 out. Number 9 put in. Tinan to, tapa. Kung ano, sila na yung habit na daw. Pang bogong, Milo. Sabihin na kayo, habit nila ka ng Number 7. Javan. Javan to number 12. Back to 20. No good. Rebound by number 12. To number 20. Hello. Wala. Ang ating dito sa pera. Ang sako. Dano ko sa mama. Blue. Javan out. 3 points. Marpa. 19. Number 19. Good on the ball. Back to number 12. Number 12. Back to number 19. Bola. Ako ang bola. Good. Number 19.
Vivar. Mata. Dribbling the ball. Mata. 3 point. Wala. Mata. Jump shot. Wala pa rin. Alvin Bar. Wala. Kami! Number 10 in. Number 12 out. Popo. Number Marpa. Marpa. Dribbling the ball. To number 9. Number 9. 3 points. Wala. Rebound by number 15. To number 10. Wala. Number 1. Tala. Wala. Rebound by Marpa. Marpa. Dribbling the ball. Marpa. Tuloy. Wala. Chase. To number 1. Number 1. Wala pa rin. 2 points. May kasama foul. Number 9. First personal foul. 13 foul. Bimay. Time out. Charge. 2. Bimay. Wala na yung time out sa first half ng Bimay. Jimmy Boy na-draw ka time out. He scored 35 against 16 in favor of Jimmy Boy. Bonus throw. Connect by jersey number 5. Number 25, dribbling the ball. Number 25 to Upo. Yes, 2 points by Upo. Remaining time, 1 minute and 25 seconds. Score 36 against 18 in favor of Baby Boy. Jersey number 1. To number 15, number 10. Number 19. Pass to number 1. Number 1. 3 points by number 1. Last 1 minute. In the second quarter. Patrayo turnaround shot. Wala. Number 1. Number 1, yes. 2 points by number 1. Dribbling the ball, pass Upo, tuloy. Wala. Rebound by number 19. Number 19. To number 1. Number 1. Dribbling the ball. To number 10. 20 seconds. Pakturahin. Number 19, 25 out. 2 personal fouls and first team foul. Jersey number 19, first personal foul and first team foul. Second personal foul and second team foul. Thank you. Roble, second throw. Wala. Rebound na kaya
bola. Balik sa Bimipot. Number 1, foul. Who's foul red? 13, number 20. First personal foul, 13 foul. Gamer. 11 seconds. Nagawa bola. 8 seconds. Upo. Upo. Yes, 2 points. Upo. 2 seconds.